hiking here at Kokoda track. Yeah. Hapon na ba yan? Hike ko kadali nga rin sa Kokoda track. But nakasinilas lang ko. It's a nice place here. Yep. Let's go. Yeah, narako doon sa Muabay. And this is what you call the Kokoda track. Or kuan siya, 1,000 steps. And I didn't count kung 1,000 steps pagid siya. But uyuga niya kadi lang. So small area ni siya ng hiking spot dito sa Mua. And this is what you call the Kokoda track or 1,000 steps. I'm going Kokoda track na ako kayo, but yeah, here in this place here for Entry Gully. So it's very nice. And now we need to kay sunset. It's summer today. Actually the time right now is like 7:30. But ang sunset karon is like 8 o'clock ng inana. So dugay mo susang sun. That's why. Anyway, quick walk for me. Gotta go walk around area. And yeah. So muna siya. There's a track going there. I think nag-agi me dito before. And there's another track here. And basta na to para makakuanta. And let's see. So track says 1,000 steps is 1.2 kilometers up. Picnic ground nga rin. Duolra 180 meters. Train station 900 meters. So makasakay ako train. Pwede na ako mag-train. Let's go. Munig nice. Maski nga to, makita nimo na yung mga sakyanan nga rin, nakakahoyan. So you can always walk, exercise, and do whatever. So muna siya, nindot ra kay nara kay options nga rin bang maka-exercise ka, maka-go for a walk, go around, go with the nature. Magka ng sambay niya, magka ng nasa nature. Yung mga langgam sa ngari and conserve area dun sa. So nice na sakit siya. Okay. So last time nag-hike mi, gikan mi dito sa taas. And then dito nga rin sa ubos kay safe karsada padung mangit-ngit. Kung diri pa mi ni agi, diretso ra ta to. So una-unaan nimo, ninaog pa mi diri. Nilakaw mi pa to. Kung diretso ko ngadto, diretso na ta sa parking lot. Oh well, now I know. Mission track. So train station goes here and pasaka ngadto. That's it. So muna siya. Appreciate nature. And muna siya. So muna siya bay. Wala kayo musulti karon. Not much with the vlog. Tried to edit. Nag-try kong edit sa ubos. Napulaan sa go. And it was getting screech mga auto. It was getting a bit boring. So just doing a quick hike around this area here. And it's nice. Maybe I'll hike tomorrow. I'll see. Maybe karong Wednesday I'll hike. I'll see how I go. Anyway. Yeah, just to see the sun is nice. Just to feel the sun in your face. It's nice. Early in the morning or karong hapon, ganahan sa karong hapon. But it's advised sa morning. But yeah, that's how it is. Kita ka bay? Kuan na ganyan to. Hike, murag makasud ang auto, pero hike gyapon, dili ka ng hardcore nga hike, pero hike gyapon siya. Makakapoy gyapon. Yeah. May mga kahoy na tumba. May mga bisag unsa. Na siya. Hangak na din ko. Kadali lagi kayo. Nice. What plants are these? Cool. So, fighter kay bay. May view. That's the view. This is a trail. So, yeah. Muna siya. Let's go up some more. Some more. Ubus na rin mga balay sad. Doon na rin. Yan kayo mo ba National Park man eh. Oh yeah, we're here. So nindot siya. May balay. Yep. Muna siya. Na yung nag-hike. Sa kapakangari. Na siya eh. Lingkuranan. There you go. So nindot na siyang lingkuranan nga rin ba eh. Maka-rest ka ba?
kung kapuyo naklakaw. Fighter. Kanaro ko mag-video or mag-picture ko dyan. And the thing is, mag-video ako nga na ako diha. But alam ko tripod. Photography walk from tani. But anyway, let's go back up. There we go. Yeah, so muna diri kung naka sa gawas, wala ka excuse kung yung ka nga wala mang gugoy kuan good walk wala ko makalaktan. Daghang kay gari mga parks. It's near your place. You can go anywhere nga. Daghan gyud kay kang manhian. It's just up to you na mo-try ka or dili. Nana ra gyud siya. So di ko wala kag layo kay I'm not here for kainit. Di ko mula ko layo kaya I'm not here for a long walk or something. Mura ni siya leisure walk na ako. So mura siya kamay ra ka walk. So after I reach 1 kilometer, I'm just gonna go back down and go home. Okay. Asutso na sad. And sunset's gonna be around 8:45 something. And di ko na mangit-ngitan nga kay yeah, wala. Amo stop di ko ngadto patok sa kuranan. Linggo ko kadali. And ako ni pause ang akong hike. Kasi wala lang. Pause lang ako. Makadungog ka na yung mga birds. Wala man. Traka na siya. Birds. Hey birds. Colorful siya nga bird. But parang nag-itong siya. Ligo tingali. Anyway. Balik na sa kuranan nga rin. Linggo ta kadali. Yes. Hugo sa train ba? Parang palak-palak ron. Train. So naragi train station is a bus. Fern Tree Gully Station. Yan, makita niyo mo sa ibabaw mga haze. Ako tapos ikuan be. Diba kita? Ayun na lang. So, yeah. It's nice here. Really nice here. Yeah, and especially summer, you can wear singlets, you can wear sleeveless, you can wear shorts. It's nice to walk around here. Most of the time it's cold mga like on a normal day like spring, it's gonna be a bit cold. And di kayo nindot, di kayo like nindot, but di kayo hindi pa ano mga relax lang, nakachinelas lang ko maski ba kay kuko ambar gitu re. That's fine. And yeah, it's a shame we've been living here for quite a bit. Karon ako nagsigbukan. Yeah. Hindi sa kanto. Ano na picture kaya mga plants ko but wala ko zoom lens so wala na sa ta. Standby na sa ta, standby. And one thing's for sure also I just want to advise you guys if you can just take care of your mental health. Try to take some walks, take some exercises, get some breathing exercises, breathing exercises, and then just enjoy nature. So just to reset yourself. It's easier said than done. So most of the times I say, if you can, just try your best to go out and explore and get some exercise. Makita naman natin everywhere. We can see it on some advice channels and I'm talking about it also. But the thing is, if you try it, it's so good. You also you can just like what Laura told me, you can just do the 5 4 3 2 1 way, which is kung kapuyang ka bubarog, if you don't want to get up and you just want to lay there in bed or something, you can just say 5 4 3 2 1 and just do it. Just stand up and then just go outside and that'll be good. Kanina gitabol ko, nag-edit ko. I just need to go out. Now I say 5 4 3 2 1 and I'm here. It's nice. Di pa kailayok gilakaw. I'm just here sitting down. Quiet, nag-vlog. Wow ko na idagan tao. At na siya. Yeah. Yeah, little things you see on the track or on the trail. Yan, kita niyo mo oh, this is cool. And what's that? Di mo focus. Di siya mo-focus. Di mo nanap. Di siya mo-focus. Let's just say kani siya. Moro ni siya kahoy, but this is the chair in this track. So, you take a photo of it like this. Indot na siya human. Kumayo lang kamay dito. Kumao lang sa kagamay. Ano. Style ba? So, you mix photography. I mix photography and also hiking and just chill. Relax. So, muna siya. That's a good subject also. Like, I don't know. And that tree is like a good subject. Okay. Zoom. Muna siya. Yeah.
Yeah. It's one of the little things you see in nature. Actually, bug. Bug. Nilihok siya. Nilihok siya. Nilihok. Yeah, that's a bug. Things you see in nature, that's a bug. That's definitely a bug. Yes. Nilihok siya kanina. But sa microphone. Nilihok siya kanina. Check that out. So, ano siya? It's what it is. Okay. So, ano siya? Ano siya mag-focus sa tarong na? Ano siya? Mananap. Mananap. Hindi mo siya mag-focus. So, ano siya? Nawala. Muna siyang mananap. Ma-translate na ako ang unsay makita na ko. Di ba tinod ka na siya murag ka ng layers pa. Wala sa ko zoom din. So, hindi sa na siya ma-translate. But nice ka siya tanaw. Anyway. Balik tas normal setting. Okay, I guess mura itong vlog for today. One, take time to go out. Mura na itong lesson for today. Lesson. Balik na ko sa ako to kay magabihin na niya. Itiyog na ang gangis but it's still very bright. Again, the sun is gonna be 8:45. Something, let me see. Wala na ko set kung reluwat. Usually 8:45 ang sunsets these days. So, langas na kang gangis. Oh. Yeah. Kumana akong vlog but yeah, na wallaby that we see on the way. Yeah, that's a wallaby. So sa mga Bisaya nga wala pa kitag sigbin, ang sigbin diri kay kangaroo. Kita kanang ang difference sa wallaby ug sa kanang kuan, wallaby ug sa kangaroo. Ang wallaby kag gamay nya, lingin sila dunggan. Ang kangaroo kay medyo hait ng dunggan and tagko sila. So ang wallaby kay mura siya kanang mouse nya, napailang wallaby mouse, but ang kanang kangaroo kay mura siya rat. Pakita nung sa wallaby ha, maglakaw ko budong kuruging video but I'll show you. Ito na. Ito ara. Nakadaggan siya before ko ka video. Sumabaw. Pas babaw. Para siya makita. So ito ara. Wallaby. Hey. Na, yung dunggan mura siya ka ng rounded. Tanaw siya nato. Nakafocus pa na kamot lang. And tinggawas nila karon kay gabi na. Nocturnal creatures, they get food, they look for food during night time. So, muna siya nalaga sa gawas. Ani hapon og fahita. Ako, fahita.